อย่างไรชีวิตเราถึงจะมีความหมายชีวิตเราถึงจะมีคุณค่า So what can we do that we have we find the meaning of life or we add value to life? Takže čo môžeme urobiť, aby sme dali životu zmysel alebo nejakú hodnotu? คำตอบก็คือยิ่งเราช่วยเหลือคนได้มากเท่าไหร่ชีวิตเราก็มีคุณค่าชีวิตเราก็มีความหมายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น The answer is the more people you can help, the more valuable your life is, the more meaning your life has. Takže čím viac ľuďom je človek schopný pomôcť, urobiť ich šťastnými, tak o to väčší zmysel má život človeka a o to je ten život potom hodnotnejší, radostnejší. เวลาที่พระอาจารย์ได้แบ่งปันธรรมะได้แบ่งปันการสอนสมาธิภาวนาแก่คนเพิ่มขึ้นพระอาจารย์จะรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีความหมายและเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นคนกับเผ่าชาติหนึ่ง When I'm able to share the Dharma and able to teach people concentration, meditation, I feel that my life is even more meaningful and valuable and more worthwhile, and that I was able to be born in this life. Keď som schopný naučiť, učiteľ hovorí, že keď je schopný naučiť čo najväčší počet ľudí koncentráciu, meditáciu a dámu, čiže správny morálny prístup k životu a ku svetu, tak tým jeho život získava na hodnote, na zmysle a že sa nenarodil, má pocit, že sa nenarodil zbytočne. การได้ช่วยเหลือคนแล้วเห็นคนที่เราช่วยเหลือมีความสุขทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นและนั่นแหละคือแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์ออกเดินสายบรรยายธรรมไปทั่วโลก As I'm able to help people out of their suffering and help people to be happy, the more happier I feel, and that is the motivation or encouragement for me to propagate the Dharma in the path of teaching all over the world. Keď dokáže ľudí naučiť postup, ako dokážu sa oslobodiť od utrpenia a môžu byť šťastní a môžu mať plnohodnotný život, tak to dá, o to je aj on sám šťastnejší a motivuje ho to potom, keď sa to naozaj tak aj deje, tak to vlastne mu pomáha v tom, aby ďalej putoval po svete, šíril to učenie a učil ďalších ľudí všade, kde sa dá. พระอาจารย์มีเรื่องราวที่งดงามเรื่องหนึ่งอยากจะแบ่งปันให้พวกเรา I have a beautiful story I'd like to share with all of you. Má krásny príbeh, ktorý by rád zdieľal s vami. มีนักธุรกิจคนหนึ่งไปพักที่บังกะโลริมชายทะเล There is one business person who went to reside by the river in Bangalore. Nejaký obchodník prišiel z Bangkoku. ตื่นมาตอนเช้าวันหนึ่งเขามองออกไปทางหน้าต่างเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งเดินเก็บอะไรตามชายหาดแล้วก็เอาลงไปปล่อยในทะเล So he looked in the morning, he looked out the window and looked at the beach and saw some people take out something from the beach and the sand and put it into the ocean. Ráno, keď sa pozrel z okna, videl, že na pláži ľudia niečo zbierajú a dávajú to naspäť do oceánu. ด้วยความอยากรู้เขาก็เลยเดินไปดู Wanting to know, therefore he went to see what happened. Takže vyšiel von a išiel sa pozrieť, čo sa to tam deje. ปรากฏว่าพอไปดูก็เห็นว่าวัยรุ่นคนนั้นช่วยปลาดาวที่มาเกยที่ชายหาดนับพันตัวนะเขาหยิบปลาดาวทีละตัวเอาไปปล่อยลงในทะเลเพื่อช่วยชีวิตมัน It turns out that the teenager was saving the starfish and trying to
put it back into the ocean to survive. A zistil, že nejaký puberťak beha po pláži, zbiera hviezdice a snaží sa ich zachrániť, aby nezomreli potom na slnku cez deň, tak ich vracia do oceánu. นักธุรกิจก็เลยถามว่า คุณบ้าหรือเปล่า มันมีปลาดาวเป็นพันๆตัวเต็มชายหาดคุณช่วยมันทีละตัวทีละตัวเมื่อไหร่มันจะช่วยได้ทั้งหมด The business person said to the teenager, "Are you crazy? There's over thousands and thousands of starfish on the beach, and you're helping it one by one. When will you ever finish?" A obchodník hovorí tomu človeku, tomu puberťakovi, že čo si myslíš, že kedy s tým skončíš, ak tu sú ich tisíce, veď to ich nezachrániš, že aký to má zmysel. วัยรุ่นคนนั้นก็บอกว่า ผมรู้ดีว่าผมไม่สามารถช่วยปลาดาวได้ทุกตัว แต่การที่ผมช่วยได้เพียงบางตัว อย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าผมไม่ได้ลงมือช่วยพวกมันเลย The teenager replied, "Yes, I know. I'm not able to help all the thousands of starfish, but it's better than me not helping at all." A ten puberťak potom hovoril, že je si vedomý toho, že nedokáže zachrániť všetky tie hviezdice, ale je to furt lepšie zachrániť nejaké, jak nepomôcť vôbec nezachrániť žiadne. ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น A good life is a life that you're able to improve one's person's life for the better. A dobrý život je taký, keď ste schopní pomôcť aspoň jednému človeku vo svete. เราไม่ต้องช่วยทั้งประเทศไม่ต้องช่วยทั้งโลก ช่วยแค่ใครสักคนหนึ่งแค่นั้นน่ะก็ถือว่าทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าแล้ว You don't have to improve or help everyone in the country or help everyone in the world, but just improve one person's quality of life. That is, your life is already meaningful. Váš život je skutočne zmysluplný, pokiaľ ste schopní pomôcť aspoň jednému človeku v živote. Nemusíte pomôcť celej krajine, všetkým ľuďom v zemi alebo na svete. ดังนั้นถ้าอยากให้ชีวิตมีคุณค่าอยากให้ชีวิตมีความหมาย ลองช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งโดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน So you want to live a meaningful life or a valuable life, try help improve someone's life without expecting anything in return. Keď chcete mať zmysluplný život, tak snažte sa zlepšiť kvalitu života a pomôcť odpovednému človeku okolo vás. เอาละลองหลับตาลอง Okay, now we close our eyes. ขอบคุณค่ะ Zatvorte oči, prosím. close your eyes